nukuvuga ngo Kristo ubugingo bwe bwabaye igitambo kigura ubugingo. Ubundi ubugingo bwaguzwe ubugingo, nta kindi kiguzi cy'ubugingo ni ubugingo. Kandi ntiwokorera ubugingo, icyo tuzadukorera muza mwumva ni amakamba, naho ubugingo bwarakorewe. Iyo ugiye no kubukorera ubu uri umwanzi w'ibyakozwe. Sindi umusore kandi sindi umusaza. Imana ishimwe ko ndi hagati. Oya, imyaka yanje ugiye kure muranga muntu. Navuye umusore kera. Semeni haleluya. Itoto gusa. Tuvuge amen. Reka ukumbivuze uti umutima wanjye nitemwe uyisikubwira ngo wowe umeze wiki. Abantu gusa bamenyerewe ibigezweho, ariko uyu mwana umuvuga utumwa yacu yabimeze ngo iyo tugeze mu rupfu rutubwira iherezo ryacu. Uko buri muntu wese yakusenjenje yakusima imbaraga batese aho ngeze bimeze ese uyu munsi wa none ko ndashaye. Tuvuge amen. Semeni haleluya.
ati sasa iminsi naguteganyirije ku isi irarangiye ngwino. Nta mwana mwarabonye warabwiye umwana ufite nk'imyaka nka 10 iningahe azagenda bakivuka genda basaza akagenda abasore akagenda nkatwe nuko no kwisi beza tuzatu mu kindi kiriyo c'abandi ariko tuba tutaje twongera dusimbuke kandi duhimbaze Imana tuvuge ngo hosana Indirimbo zizaririmba
14 urwandiko Paul yandikiye Abakolosayi. Aravuga ngo kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa namwe mwerekanwe nawe muri mu bwiza. Amen. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 17 umurongo wa 3. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 17 umurongo wa 3. Aravuze ngo ubu ni bwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari wowe Imana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Haleluya. Tuganire umwanya muto, biragaragara nyine ko bwije, ariko reka tuganire imiti baduhaye. Ijambo rivuga ngo ubugingo buhoraho. Ubundi Imana irema umuntu ntiyamuhaye ubukenya, kandi n'ubu nta muntu uzi ukenya. Tugira imyumvire yacu bitewe n'umubabaro, kubera ko uyu mubabaro n'ubundi wayoboye ubwenge ubujana ushaka. Ariko Imana irema umuntu yamushizemo ikintu kitazagita cyitwa ubugingo buhoraho. Wanasifiwe. Wanasifiwe. Ubugingo kibuza busaza, kibuza bucuya, kibuza bwikanga ikibaye. Wa munsi Imana irema Adamu, haleluya, kubera ko Imana yabise umuntu mu muntu kugira ngo abe umuntu. Niko kuri Imana umuntu w'imbere, kuri umuntu abamwo babiri. Umuntu aba umuntu w'inyuma akaba n'umuntu w'imbere. Kubera iki? Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu w'inyuma hayasaza, umuntu w'imbere nibwo azagira development, nibwo azagira iterambere, nibwo azakomera, nibwo azaba umuntu muzima, nibwo azagaragaza ibikorwa. Urumva baratandukanye. Uko uw'inyuma asaza, uw'imbere niko ahinduka mushya. Wanasifiwe. Wanasifiwe. Imana umuntu w'imbere buriya ntagira imyaka yo gutangira n'iyiherezo. Uwo kugira ngo ntuzi imyaka yawe ukwiriye kubyemera, kubera ko imyaka yawe ihera mu mubiri, ihera mu bugingo. Haleluya. Haleluya. Kubera iki? Wa munsi Imana ihumekera Adamu umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Uko Imana yahumetse icyo bita ubugingo, ni ikintu cyabayeho isi itararema, kitagira imyaka yo gutangira, kitagira n'iherezo, kitazagicuya, kitazacikanga, kandi kitaringanya amataha. Niyo mpamvu umuntu atagira imyaka kuvuga ngo nakagize imyaka 100, duhera kubibara iyo yambaye umubiri, ariko atarambara umubiri umuntu yarari. Haleluya. Haleluya. Adamu amaze gucumura, kuko icyo Satani yashakaga ni ukuzana ubukenya mu bugingo kandi atobishobora. Niyo mpamvu Yesu yaje. Haleluya. Ngo amare kuza aza kuvuguruza icyo Satani yari yakoreye Adamu. Hari ibintu bine Adamu yakoreye urupfu. Icyambere, Adamu yararuhembuye, rurahembuye. Kuko urupfu n'ubundi rwitwaga urupfu rutagira uwo rwokwica, rutagira amaboko, rutagira imbaraga, rutokwikuraho ruri. Wanasifiwe. Muzamusoma Bibiliya ivuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Adamu ngo akora icyaha, urupfu rurahembuka, ruratumburuka rubaho, ngo rubeho. Icya kabiri, arukingurira umuryango, arukingurira irembo. Noneho icya gatatu, rusanga Adamu ni uriho. Icya kane ruramwica, kuko iyo rubayeho intego yarwo ni ukwica. Kristo aje. Haleluya. Haleluya. Yazanye ubugingo bwe ngo abugire igitambo, bukura icyaha cyari mu bugingo bwacu. Narangiza azana ubugingo bwe n'ubwe tubuvanga. Mu yandi magambo, dukora ivangamutungo ry'ubugingo busesuye hagati yacu na Kristo, tugire adeni y'Imana y'ubugingo bwe n'ubwacu. Parandikiye Abakolosayi arababwira ngo wanasifiwe. Arababwira ngo ubwo mwapfuye ku migenzereze y'ibyiza, ngo ntimukongere gushaka ibiri mu isi hasi,
ngo mushake ibiri mu ijuru hejuru, ngo kuko mwapfuye ubugingo bwanyu buhishanwa na Kristo mu Mana. Ni ukuvuga ngo aho ubugingo buba ntibwohigobotora, icyabuhagejeje nticyosubira kubuhakura. Abantu bagira ubuhanga bwo kubitekereza uko biri, bagashaka gutekereza uko bari, ariko Bibiliya duhimana icyubahiro twese. Haleluya! Kristo niwe bugingo bwacu. Amen. Ubugingo ni Yesu, kandi kubugira biroroshe. Ntibisaba nivo y'amashuri, ntibisaba nivo y'umutungo, ntibisaba nivo y'uko ukomoka mu muryango ukomeye, bisaba nivo yo kwizera. Bibiliya niyo mpamvu yavuze muri Yohana 17:3 yavuze ngo ubu nibwo bugingo buhoraho, ngo nuko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya na Yesu Kristo watumwe. Ubugingo, kumenya n'ubugingo birangana. Haleluya, haleluya. Ubu bugingo bw'iteka twahawe, twabuherewe muri Kristo Yesu. Kubera iki? Musoma muri Yesaya 53:10 haravuga ngo ubwo ubugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha, ngo azabona ibituruka mu bise by'ubugingo, ngo bimwishimishaga abana iminyago n'abakomeye. Ni ukuvuga ngo Kristo ubugingo bwe bwabaye igitambo kigura ubugingo. Ubundi ubugingo bwaguzwe ubugingo, nta kindi kiguzi cy'ubugingo ni ubugingo, kandi ntiwokorera ubugingo icyo tuzadukorera muzamwumva ni amakamba, naho ubugingo bwarakorewe. Iyo ugiye no kubukorera ubu uri umwanzi w'ibyakozwe. Bibiliya yavuze ngo impano y'Imana ni ubugingo bwawe. Haleluya! Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Ubugingo bw'iteka ni ukumenya Kristo. Nusoma muri Yohana wa mbere 5:19 haravuga ngo ufite uwo mwana, umufite afite ubugingo bwawe. Muri Yohana 6:41 kugeza kuri 43 baravuga ngo umuntu wese ngo kuko icyo data ashaka nimwumve Imana. Haleluya! Buriya hari ibintu byinshi tureshamo, bamwe gusa bazabagira nk'ibikazo, ariko reka papisi hari ibintu tureshamo nka bitatu. Kimwe ubizera ni ubugingo buhoraho, kuko ntiwohabwa ubugingo buke ngo Yesu aguheze buke ubundi amuheze bwinshi. Agakiza twahawe twese karangana, aho habwa agakiza ngo kuzuye ubundi ahabwa umucagati. Iyo ubitekerere gutyo uri umurwanyi. Icyo Yesu yakoze kubizera, Bwana asifiwe, ni ukubaho ubugingo bw'iteka bose. Data icyo ashaka nimwumve Imana. Haleluya! Ni uko umuntu wese witegereza uwo mwana akamwizera afite ubugingo buhoraho, kandi data azamuzura ku munsi w'amateka. Umuntu wese mu ijuru, abantu bazashaka gupfobya ibyanditswe bazagira ngo mu ijuru hazaje abantu bato. Ninde wababwiye? Niwe uzabajanayo. Mu ijuru hazaje abantu benshi, umusaza yabitubwiye. Bwana asifiwe, haleluya. Hazaje abantu benshi. Formule yo kuja mu ijuru ni ukwizera. Bibiliya ivuga ngo haleluya. Ubugingo n'umwirinzi nibwo buzaburinda umubiri. Kurya muzamubona umubiri tuzuhungabana igihe uri mu bugingo, kuko ubugingo aho buri urupfu ntiruzaruharunguruka. Iyo ubugingo butashe, kuko ubugingo ntibuzabujanwa n'urupfu, bwojanwa n'urupfu gute? Bwojanwa n'urupfu, ubugingo burusha urupfu imbaraga. Iyo ubugingo bugiye, umubiri usigara nta burinzi ufite, noneho urupfu rukawataka. Ikiza kijana umubiri wawe ni urupfu, ariko ikijana ubugingo iwabo nuko burangije imibereho, nuko burangije igikorwa Imana yabutumye, kuko ubugingo singanya amataha. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Ufite icyabuzanye mu isi, ufite icyo buzabukora kandi buzabuzuza inshingano, kandi iyo burangije igikorwa burataha. Bwataha umubiri, Bwana asifiwe, nawe ugakumbura iwabo ukagenda. Reka mbabwire amagambo soza. Haleluya, haleluya. Dufite ubugingo bw'iteka kubizeye Yesu Kristo. Petero yaravuze ngo Imana
ngo yaduhaye ibintu byose ngo bizane ubugingo n'ingeso nziza muri twe. Kugira ubugingo ni ukugira Yesu muri wewe. Abafite Yesu nta teka bazacirwaho, bafite ubugingo bw'iteka. Iyo tugenda muri iyi si, haleluya, tugenda dufite ubugingo kandi bw'iteka. Iri jambo sinzi ko rizaryumvikana neza mu bantu. Iteka ni ikintu kitaza gisimburwa, kitorwanywa, kitohura n'imibabaro. Burya ikiza kitwereka ko turi mu isi mu rwego rw'umubiri ni imibabaro. Kandi Paulo yaravuze ngo imibabaro yo ngo ni myiza, bigira inyungu. Hari inyungu 9 Paulo yavuze mu mibabaro. Muri izo nyungu imwe muri zo nuko imibabaro izituma tuzinuka isi. Iyo ni inyungu nziza. Iyi mibabaro ibaye tuzaduharuka isi. Bwana sifiwe. Nta muntu uzi ukunda isi mu mibabaro, ntawubaho, ntawe. Habe nubwo yoba afite pesa zingana gute, habe nubwo yoba afite abana bangana gute, ariko uzuni yishe azazinuka isi. Icya kabiri, mu mibabaro iziduha kureba ibiherezo. Salomo yaravuze ngo mu birori, Bwana sifiwe, ngo umunsi ngo kuja mu nzu irimo imiborogo ngo nibyo byiza kuruta mu nzu irimo ibirori. Kubera mu birori abantu bareba itangiriro, ariko mu mibabaro abantu bakareba iherezo. Niyo mpamvu byiza ari ukureba iherezo kuruta itangiriro. Ni ukuvuga ngo mu mibabaro umuntu wese azareba iherezo ryiwe. Icya gatatu cy'imibabaro, Bwana sifiwe, nuko izi turemera ubwiza n'icyubahiro bitagira akagero tuzabona mu ijuru. None uko ni mibizi izi turemera ubwiza ihaye yiyongera ngo iziremo ubwiza n'icyubahiro bitagira akagero. Ariko kuba afite ubugingo bw'iteka, reka nsoze mbabwira ngo ubugingo bwaguzwe ubugingo, kandi ubugingo ntibwopfa. Abizera bazaburagwa, tuzaja mu ijuru. Ntabwo tuzabonera ubugingo mu ijuru. Yesu umunsi yari amaze gupfa, haleluya, haleluya, yatangaje ubugingo bw'iteka. Gasoze mbabwirira ijambo, umunsi Yesu apfa yatangaje intsinzi atararwana urugamba, kubera ko ubugingo bwe ntiyaza atekeranya ngo narwana ngo se biragenda gute. Yaravuze ngo ngiye gupfa, ariko kuwa mbere w'iminsi 7 nzazuka. Atangaza intsinzi ataratangira urugamba. Niwe warikoze gusa, nta wundi uzubikora. Urugamba ruzaruhinduka nk'igicu, ariko kuri Yesu ntirwohinduka. Yatangiye ari uwo gutsinda. Bwana sifiwe. Ngo azuke, azukana kudafiteka, azukana ubugingo bw'iteka, azukana n'intwari zanejeje. Ngo amare kuzuka zantangara, haleluya. Abafarisayo baravuze ngo se ngo Yesu ko yazuse isoni ntizidukoze. Twabujije abasirikare tukabaheza ifaranga, bakabuza Yesu, bakareka kuvuga kuzuka kwa Yesu. Usabye abantu batsinzwe baza bavuga batama yabo, aho baza bagira ngo Yesu yazuse ari ikimeme. Yakuza avuga, akora avuga, no ku musaraba yaravuze, n'ikuzimu yaravuze, ngo azuka atangaza ko yazuse. Ngo azamuke mu ijuru arabitangaza, azagaruka avuga. Yesu niwe bugingo bwacu. Imana ibahe. Amen. Tongera ijambo ry'Imana amashi. Niba ari ikibazo ariko mageze kwirembe wabambwe ku musaraba, yaje kudutoranya we turane mw'ijuru. Kwirembe, 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 uko naje Yesu
sindi umusore kandi sindi umusaza. Imana ishimwe ko ndi hagati. Oya, imyaka yanje ugiye kureba uburangamuntu navuye mu musore kera. Amen, haleluya. Itoto gusa. Tuvuge amen. Sinakoze ifete gusa kuva mu musore ariko ndi hagati. Twese Imana ishimwe. Haleluya! Samani haleluya! Twese Imana ishimwe. Ye munyeganyeza amaboko cyane. Tunyeganyeza amaboko cyane. Sama haleluya! Vuga amen. Ndaza kuvuga amagambo atatu gusa. Hari umuririmbyi wavuze ngo ngwino 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 Iza ngwino 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 nisange sana 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 komeza utegera Son quittation dépend de la classique et de la versation. Sana 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 salimi twara yawe mana wino nawe usange Yesu wino usange Yesu. Haleluya. Yakakubwira ibihe sicyo gutuma duhunga Yesu. Tuvuga ngo amen. Yakakubwira ngo ibihe iyo bitugezeho cyangwa iyo bitwegereje bituma dusanga Yesu. Tuvuga ngo amen. Ngwino usange Yesu. Reka mbabwire ngo abakristo cyangwa bamenye Imana, ibi si ibihe byo guhunga Yesu, ibi ni ibihe byo gushaka Yesu. Imana ishimwe. Kandi reka kubwira ukumva ivuze uti umutima wanjye nitemwe uhise kubwira ngo wowe umeze bityo. Abantu gusa bamenyerewe ibigezweho, ariko uyu mwana umuvuga utumwa yacu yabimeze ngo iyo tugeze mu rupfu rutubwira iherezo ryacyo. Uko buri muntu wese yakusenjenje yakusima imbaraga batese aho ngeze bimeze ese uyu munsi wa none ko ndashaye. Tuvuge ngo amen. Amen, haleluya. Amen. Niyo mpamvu muri uyu mwana buri muntu wese aza yitekerezaho akamenya ahagaze. Tuvuge ngo amen. Sema haleluya. Nta muntu n'umwe wabasha kukubwira ngo kora iki. Oya, ibihe nibiso bigira ifiri, ibihe nibiso bisavyumvisa umuntu, ibihe nibiso bisabibwira umuntu ngo iki gihe ugezemo ni iki. Sema haleluya. Sema haleluya. Uko bunyine Imana yose ikaza rino joro ryano hosigara bakeya. Hosigara bene yunguta udafite amatwi utazawumva, udafite n'ibitekerezo. Ariko umuntu ufite ibitekerezo n'amatwi twese twogenda. Kubera iki? Kuko ibihe byatugezeho biduha gutekereza, biduha kwishira ku munzani, buri muntu wese akamenya iherezo, buri muntu wese akamenya icyo akora. Imuvuga ngo haleluya. Sema haleluya. Reka tudatinze dusome ijambo ry'Imana. Reka dusome kubara ibice 23 n'umurongo wa 10. Haravuga ngo ninde wabasha kubara umukungugu w'ubwoko bwa Yakobo, cyangwa ninde wabasha kubara igice cya 4 cy'Abisirayeli. Icyampa kipfira kuko abakiranutsi bapfa, iherezo ryanje rikaba ntiryabo. Amen, haleluya. Ndashimira abagenzi banje, ndashimira umuvyeyi wacu. Turabizi ko twese niyo tutwari dutuye mu gace kamwe yadushunze, ariko ndabizi neza ndakekeranye ko wakoranye na bamuzeye data. Ushobora kubagiza ubwiriza n'abagahanura. Amen. Imana ishimwe yuko naje duhuriye muri iki kibuga. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Yavuze ijambo gusa rimwe nakuyemo, yavuze ngo abapfuye
bazongera babeho. Nyuma yo kuva muri iyi si barya bose twari tuzi batubanjirije bagiye bazongera kandi babeho. Tuvuge ngo amen. Iyo jambo naritekerejeho numva umutima wanje urakeye, numva umutima wanje uguwe neza. Semeni haleluya. Nico kisa nafashe. Uwa kabiri yavuze ubugingo, ufite ubwo bugingo avuga ko ubugingo butazashira buzabaho ibihe byose. Semeni haleluya. Atubwira ko ubugingo bwatanzwe na Yesu, kandi Yesu kuva Yesu yabutanga ntibuzoshira, uwo bwakiriye azobana nabwo iteka ryose. Nimuvuga ngo amen. Bimalakote. Amen. Ntaragira icyo mvuga, ndashima kubw'uyu munsi kuba turi hano ku bwa muzehe. Kiyaje kuba wenda ari umuntu tutazi, umuntu yari kuvuga ngo nje twaraganiriye cyane kenshi. Amen. Haleluya. Twaranataramanye cyane. Hari umunsi umwe twataramye, turi kumwe nawe turasenga, tugituye hirya na poso, tukiri mu ruzerero ahirya gatoya, abandi bataragira amazu bazazenguruka. Yari afite akazu kamwe gutya, naje mfite kandi, tukiri mu ruzerero, ariko akadushigira ati bana banje mukomere, ubuzima buzabuze ejo. Mu bantu badukomeje muzehe wa mbere, agashinga inkona kaza agaragara bati ibi ngibi nta kibazo. Turaterama tuba nk'abaje mu mwuka, ngo arangize aravuga ati bana banje je nta kibazo, namenye Imana icyo gusa jewe nkunda abantu. Amen. Aravuga ngo ikibazo cyanje gusa ni kubana, muzamubyara abana benshi, n'undi wese mubwire ngo abyare. Icyo ni icyambere. Icya kabiri aravuga ngo jewe nta kibazo ngirane n'Imana. Aravuga gusa ngo akabazo gusa ngira gusa gatoya ni byeri, none rero ndayiretse. Uwo munsi akandi aravuga ngo sinza ndenze irengo rimwe. Ndumuhamya uwo munsi kandi gitaramo cyacata gusa muzavuga ati ni irengo rimwe sinza ndireza ndariretse, ndabati muze kaburi bwo bushafu bwite. Semeni haleluya. Twongere kandi haleluya. Bivuga ngo uyu munsi kuvuga ku bwa muze tugataramira Imana, tukavuga ijambo ry'Imana, nta mpamvu n'imwe yatuma tubivuga. Semeni haleluya. Sema haleluya. Uyu munsi kuba turi aha ngaha, jewe ndimo ndabona ni fete, ni ibyishimo ko turizihiza. Mu bantu bose bariho n'abasaza cyangwa no mu gihe cyacu, ni bakeya bagira amahirwe nk'aya muzehe. Imyaka ibyo yabonye, ibyo yagezeho ni bakeya. Semeni haleluya. Kuba iwe Imana yaramurinze muri byinshi, mu ntambara nyinshi, mu bibazo byinshi, mu ngorane nyinshi, uyu munsi wa none akaba agejeje kuri uyu munsi, akabona abantu bamwerekeje bangana gutya n'umuryango we. Yewe ntitwakomera Imana yacu amashyi. Je numvise nanyuzwe, nitegereje, numva umutima wanje urakeye. Haleluya. Kubera iyo mpamvu rero tunezerwe kubw'uyu munsi, kuba muzehe Imana yaramurinze ikaba yaramuhaye agakiza. Uyu munsi wa none akaba afite aharuhukiye, uyu munsi wa none akaba afite aho yagiye, nta mpamvu n'imwe yatuma tuvuga Imana. Semeni haleluya. Haleluya. Navuze ngo ndavuga ku kamaro k'urupfu rw'abakiranutsi. Nimba tuvuga urupfu rw'abakiranutsi, hari urundi rupfu nabwo rutari rw'abakiranutsi. Semeni haleluya. Haleluya. Bivuga ngo impfu zose ni impfu, ariko urebye urundi rupfu ntabwo rusa rupfu. Ugiye ugasoma muri Bibiliya, ugacukumbura ukareba Bibiliya izivuga agaciro k'urupfu rw'abakiranutsi. Amen. Ndetse Bibiliya ikatubwira yuko urupfu rw'abakiranutsi ari urw'agaciro imbere y'amaso y'Imana. Vuga ngo amen. Bivuga ngo upfa urwo rupfu nta soni zirimo. Iyo bigeze imbere y'amaso y'Imana bihinduka iki? Iby'agaciro. Semeni haleluya. Iyo mpamvu mvuze ngo tuvuga hejuru y'urupfu rw'abakiranutsi. Amen. Icyambere kuko nabivuze, urupfu ni rusange.
ubuzima ngo runaka yapfuye. Niba apfuye umunsi wa none ejo nawe uzapfa. Bivuga ngo urupfu byanze bikunze buri wese azapfa. Twaremewe kuba muri iyi si igihe gito, ariko twese abaremwe abahari uyu munsi wa none dufite umwuka uhumeka, dufite iherezo. Semeni haleluya. Uzange ureke kubyemera, dufite iherezo. Kandi mureke mbabwire impamvu uyu mubiri ari wa gito, umuntu azagenda ntazahararuka isi. Iteka ryose umuntu azagenda akumva akeneye kuba muri isi. Ariko iyo umuntu ageze igihe iminsi ye yagenewe, ntawo yitambuka. Wabyanga wabyemera, igihe kigeze buri wese arapfa. Tuvuge ngo amen. Niko narivuze urupfu ni rusange ku bantu bose, twaba dukijijwe cyangwa tudakijwe turabisangiye. Icyo ni igikorwa cyangwa icyo ni ikintu dusangiye twebwe twese. Wakizwa cyane n'undi nawe yapagana cyane, twese icyo dusangiye ni iki? Ni urupfu. Imana tubabare. Semeni haleluya. Ikindi, urupfu rw'abakiranutsi ni ubutsinzi, ariko urupfu rutari rw'abakiranutsi si ubutsinzi. Ndaje kubivuga nihuta cyane ndatinze impamvu urupfu rw'abakiranutsi ari ubutsinzi. Haba imbere y'abantu cyangwa imbere y'amaso y'Imana ni ubutsinzi. Iyo turi muri iyi si tuba dufashe igihe mu ntambara, niko biri ijambo ry'Imana rivuga. Semeni haleluya. Amen. Uko bukenda uko bwije tuba duhangana, tuba turwana, tuba dufashe igihe mu ntambara. Bivuga ngo iyo umuntu afashe igihe mu ntambara ntabwo uzawunama. Iyo wunamye bazagutera mu jisho. Ariko iyo utunamye uri mu ntambara, uzureba ko baguteye ukaja ku ruhande, wabona ko baguteye ukigira. Bivuga ngo iyo turi muri isi tuba dufashe igihe mu ntambara. Semeni haleluya. Ni munsi uze tuvuge ngo haleluya. Tuba dufashe igihe mu ntambara. Rimwe na rimwe ntabwo tuba tubisobanura ngo tubyiteho yuko muri iyi si dufashe igihe mu ntambara. Kandi iyo umuntu afashe igihe mu ntambara ntabwo agomba kureba hirya no hino. Semeni haleluya. Agomba kumenya igihe arimo, akamenya yuko umuntu afashe igihe mu ntambara agomba guhangana n'icyahanganye. Semeni haleluya. Kugira ngo icyo uhanganye nacyo kitazagutsinda. Ivuga amen. Semeni haleluya. Narivuze ngo urupfu rw'abakiranutsi ni ubutsinzi. Amen. Bivuga ngo urupfu rw'abakiranutsi ntabwo ari umubabaro. Oya, iyo bavuye muri iyi si, iyo barangije gukora imirimo yabo, iyo bagiye, semeni haleluya. Iyo twitegereje mu kwizera tugasoma Bibiri iduhamiriza neza ikatubwira yuko urupfu rw'abakiranutsi ari ubutsinzi. Nuko unesha. Semeni haleluya. Baba bavuye muri iyi si, baba bavuye mu mibabaro, baba bavuye mu bibagoye. Semeni haleluya. Baba bagiye kubana n'Imana. Maneno ya Mungu ni kwetu, chakula na dawa ya roho. Mungu ya kusaidia Mkristo katika safari. Katika neno la Biblia tunapata utajiri wote. Mbingu na nchi zitaangamia, neno la Mungu litashinda. Ndaguhimbaje Mwami Imana, ubugingo bwanje bugubwe neza. Uyu mugoroba mwiza ndagushimiye Mwami Imana, kuko ukitufitiye abavye alaridiane Mwami Imana. Ile shoria bari encore. Sitinome za saria dai. Revizeni miniza gardien on le temps d'Euroya vile goste tu destant andini za fo ankiyake. Ubwiza bwawe banena. Watakusanyika wengi waliookoka huku nini mateso kufa shida na giza hawataiona kama ya kale hatakuwa itakuwa raha tu pamoja na faraja. Ndakushimie Bwana kwa Yesu. Amen. Nikendelee haleluya. Haleluya. Mbona sasa hivi ni vigumu sivyagagasitisi tuwezi manchutwa turali mwana uli kichumwe turali talala mwenye mva
mu turambo Cambridge yarayoboye ari ku cyumweru yigisha seritereko na rutonde habanza seritereko ngo arangize rutonde ariyigisha kugaruka kwa Yesu ngo barangize umudamu umwe ngo ni Arena Barere nyina w'umunyamahoro aravuga ngo igihe seritereko yaza abwiriza ngo yaza yumva ngo hayanyerera ngo kukunda araza kute bakaza ngo paranyerera ngo tona ngo aririmbe ngo abwirize ngo akaza yumva yakwigutse Arena akazavuga ngo kanuva yakwigutse ko numva jewe natundutse muje ko n'amashabuka wese Baba, para, sarida, madre, omara, kurita, ribra, Umva dukomere Imana amashyi y'ijambo ryayo.